وصل بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anna babun utawi kikubab ala kulli muslimin iku wajib ing atase saben-saben wong Islam sedekahun utawi sedekah. Ala kulli muslimin iku wajib ing atase saben-saben wong Islam sedekahun utawi sedekah. An Abi Musa al-Asy'ari saking Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi ala kulli muslimin iku wajib ing atase saben-saben wong Islam sedekahun utawi sedekah. Faqalu mongko padha matur sapa para sahabat, ya Nabi Allah do nabine Gusti Allah. Faman mongko niku faman utawi ya Nabi Allah do nabine Gusti Allah. Faman lam yajid mongko niku kados pundi tiyangi mongko niku kados pundi tiyangi. Coba alus ke Kanjeng Nabi ya tanya nah. Faman mun kasar mongko iku kaya apa? Faman mongko iku kaya apa wonge? Faman mongko niku kados pundi tiyangi lam yajid kang boten manggih sapa man ing barang kang den damel sedekah utawa ing barang kang den sedekahaken. Faman mongko niku kados pundi tiyangi lam yajid kang boten wonten kang boten manggi sapa man ing barang kang den sedekahaken. Qala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'malu ngamal sapa man biadihi kelawan ya'malu ngamal sapa si man biadihi kelawan tangan iman fayanfa'u moko manfaat sapa man nafsahu fayanfa'u moko manfaat sapa man nafsahu ing awak dhewe ne iman wa yatasaddaqu lan sedekah sapa man wa yatasaddaqu lan napa niku wa yatasaddaqu lan sedekah sapa si iman
Maksude nggih ing turahane ing lebine oleh ngamal niku yak malu maksud alakoh. Yak malu ngamal utawa nyambut gawe. Sapa siman biadihi kelawan tangane man fayanfa umoko manfaat sapa man nafsahu ing awak dhewe man wa tasaddaqu lan sedekah sapa siman ing turahane amal oleh ngamal ing turahane ing lebine oleh amal. Qalu moko padha matur para sahabat kina boleh fa ilam yajid mongko lamun mboten mangke sinten sapa man ing ya'malu ing amal fa ilam yajid mongko lamun mboten mangke sapa man ing ya'malu niku lho ya'malu ing amal ya'malu biyadihi ing amal qala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'inu nulungi sapa man dal hajati ing wong kang duweni hajat al malhufi kang den aniaya al malhufa kang den aniaya. Qalu mongko padha matur sapa para sahabat fa ilam yajid mongko lamun boten manggih sapa man ing dzal hajah mongko lamun boten manggih sapa man ing dzal hajah qala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fal ya'mal mongko becik ngamalo sapa si man bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wal yumsik lan ngekero sapa si man ani syarri saking perkara kang elek. Fa innaha mongko sak temeni ya'malu bil ma'ruf wa yumsik anisyar lahu kadusiman iku shadaqatun dadi sedekah. Masya Allah dari gampangnya sedekah nih dari gampangnya berbuat sedekah. Bab nikah menjelaskan kewajiban atau wajib hukumah bagi setiap muslim ada bersedekah. Wajib hukumah setiap orang Islam as-shadaqah. Wajib hukumah. Nah, king cuma cara sedekah nikah macam-macam menurut kadar dan kemampuan si muslim. Kanjeng Nabi ada ala kulli muslimin shadaqatun atas setiap orang yang Islam setiap muslim shadaqatun wajib bersedekah. Sahabat tanya ke Kanjeng Nabi ya Nabi Allah faman lam yajid bagaimana kalau kami tidak mampu bersedekah ya Rasulullah. Sedekah saya kakak tibi melarat nolong orang abah ia butuh pertolongan tak mampu ya Rasulullah. Faman lam yajid qala ya'malu biyadihi. Tada kula sobung. Saya kebe sedekah ni kata ada ya Rasulullah. Saya sedekah tibi ni karang tak orang. Ya'mal biyadihi. Coba usaha. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Kaki mon usaha ala qabi tananga. Ya'malu biyadihi ala qabi tananga. Maka bahan bekal manfaat ia manfaat ka ban tibi. Mun baan gelem sedekah maka jeriya manfaatkan ke orang lain. Lebihna sedekah ki. Maka orang konan kah oleh lakon kah bagi. Jadi sepertiga ya. Sabe sepertiga neka napanya mana eder sepertiga boleh sedekah ki. Jadi tak meloloh sabe celengan kabeh orang konan iki sabe sedekah. Dadi barokah orang konan iki. Dadi walaupun aben benereng soki tapi atine soki. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Ya, aben butuh bantuan tapi aben ki gelem bantu. Ki mun reng soki bantu ya biasa.
Orang sokia sedekah, ya biasalah, neka wajar pun. Orang sokia sedekah ya biasa, apa sih istimewa? Loman neka bener congok dari keadaan, loman neka ketika aben butuh tapi aben bantu, aben dalam kebodohan kepepet tapi aben kik mikir orang lain, si kepepet. Ane kalau manungku neka, mau aben tak butuh sedekah, ya biasa. Aben butuh ya sedekah. Are lo manungku nih pak. Kamu ada orang kepepet sedekah, ada orang butuh sedekah, sobung, jarang. Nak gelung kok ya mari namun hasil sedekah. Ada temun hasil, cerai berarti aja. Kok mau nanti PC 100 juta, engkau lah sedekah. Ya bila. Lagi kiamat orang dua hari tak kira nanti yang aku 100 juta, 100.000 birang-rang. Orang cerek nih kapon, pasti orang cerek nih kah. Orang loman nih tak ada entek keadaan, tak ada entek aban kelak dalam keadaan lapang. Ya, itu sahabat nih kamator. Fa'ilam yajid ya Rasulullah, mun sobung ya Rasulullah. Usaha kada jangan ngajeng Nabi. Ya'mal biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Coba kada beramal kada, coba usaha kada, nyari laku. Mon bahasa na guru dan kaula mon usaha, jalan kaki ke timur, mau tak dalam nemu laku jambu ke timur aja. Nemu kia. Jalan ke barat, apa niatnya? Nyari laku, nyari usaha. Jalan ke barat, mau tak nemu usaha, tak nemu laku. Cek mulai pokon. Nemu kia dak berak mana pak. Nyari ke lauk sampai pocak lauk, nyari ke daja sampai pocak daja nemu. Orang sepol kadang beri perapatan, beri malam tengah malam bedeneng ya adaan pertukuan Emonorjo nih. Ini bakocok biasa. Sepol sara orang. Kocokan dua tengah nih kebebereng saya ke mekol itu tutup bisa harung tedung. Masya Allah tak kuat ajeling resalah sepo baje namanya mana tedung bade bungko ya tedung berian emper tukun orang. Are moneton dung bi orang ada remajan gula. Air gula tengah malam bon sekitar pukul setengah tung atau jam situng malam. Toron gula dari mobil ketapaan supir entar ngobengi cebelencen ini anak nih. Tanya lagi saking bundi, saking Bondowoso, Madura berarti, wangkil akar Madura. Mulai bila saya keluar di Jompo, ampon teloare, paju senapa, dua senapa sih tong, belum bolo ibu, ngebe 4 tahun ngebe senapa, saya kanton neka, tahun neka 6 telo, kau cok neka telo kau yang pekol, paju 2, teloare. Paju 2 reken belung polo. Ya Allah, tak kaler orang ri sekuaku nyale baaben ke swarga. Ya'malu biyadihi. Neka ngeraketing ngekak tibi sampean engki ngekak tibi neka. Ngebai tibi. Pas jual hasilnya napa? Ya'malu biyadihi nekela jual, usaha kala bana jual hasil kerajinan tangan neka. Lah karena itu saya perintah kada bi Kanjeng Nabi ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Jajal usaha dengan di tanang kakek dan Kanjeng Nabi. Jajal beri tanang bi Gusti Allah usaha kala bentanang. Banyi tak betah. Apa ya bi tanang riyalah. Kerajinan tangan. Sukabumi. Ngaku jauh bener ya ada jana kuburan Ligoro. Ngebay bumi berarti suka bumi, ngebay beta aja suka bumi maksudnya. Alah ku apa kula tanya dah kana Ligoro lupa kula nyaman saya nyaman. Alah ku apa ban? Suka bumi ku muncul jauh no. Ane mak semak ku. Loh, suka muncul semak. Bang ngebay beta kan bumi nih kayak oh. Bener. Suka bumi berarti ngebay beta. Tahu tanya dak suro tahu siapa kok Ligoro aja. Coba macam-macam mongku jawabnya.
Masya Allah. Jadi sunatul yadawiyah, penggawean sing bangsa tangan niki gede barokai. Ini sing mampu nopo ae mbek tangan wis dikei tangan mbek Gusti Allah. Keterampilan tangan nika hasil keterampilan tangan nika usaha mbek tangan. Al fakir lambane ring sepoi belajar karena kula menulis semua bagus. Jangan bang, gayo lafat dari kaca, Asmaul Husna, ku hasil didol. Ngopo iku lho, ngopo iki beli semelek ring sepo, Pak. Jangan cuma saya tak meli ro beli, pokoknya harus beli pokoknya. Kebai. Esoro bireng sepo nika, esoro ngabai lafat nika. Kita sebangsa tanang, kenapa sih kemampuan bi tanang nika? Ya, karena tanang nika bisa menghasilkan. Coba orang ngeco ini dari tanang ya. Tangan-tangan jahil, tangan-tangan panjang. Maksudnya mentahnya tak lanceng, kayak ngapa ngalaan dia lah. Kocak tangan panjang. Beda tangan tak pati lanceng. Mon ngecok kreko tanda tangan, ngecok paping, ngecok pelengsengan, kreko pengecon. Kayak walaupun kreko kocak panjang tangan, kerajinan tangan termasuk tangkas nih cerdas dia, hebat pengecoan maksudnya. Karena rata-rata orang ngalakoki dari tanang nikah, bahkan beda sahabat alakon niku kasar kasar sampai kapalan. Kanjeng Nabi ada buhadhil yadu la yamassuhan naru abada, tanang sekapalan kata dia tak bakal terseding apoi neraka. Kenapa? Karena kelebihan tanang nyaris ke halal. Berarti tanang tak ke neraka orang kena enten sih. Maksudnya dianti nih bila tanang apun ke swarga otomatis orang juga ke swarga. Hadhil yadu la yamassuhun naru abada, yamassuhan naru abada. Tanang ris tak bakal terseding apoi neraka. Nah, sandi tanang alako ngemis bi tanang akan larang walaupun nggak nikah. Bada dikit larangan isti'faf anil masalah nikah, menjaga diri dari meminta-minta nikah. Teti petodus abah beri sempurna bi Gusti Allah, beri akal pikiran, beri tanang sampurna, beri soko sampurna. Nika usaha nika ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu male manfaat ka'aban wa tasaddaqu ban male bisa asodako. Jadi asodako si hasil jerih payah, sodako si alakoh. Wanika raja genjerna. Karena napa nyaman orang alakoh si halal terus niat supaya abere menjaga diri dari ngalak dinorek nika genjer melolo bi Gusti Allah. Ben Gusti Allah nika seneng deka seorang hamba. Innallaha yuhibbu ayyara 'abdahu mu'min ta'ban min talabil halal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hambanya yang beriman ta'ban min talabil halal, aban lesoh karena nyari rezeki sehat halal. Saya kecintaan benar sebenarnya sesaja dah malolo. Saya kecintaan benar orang sabirit siang malam. Orang sialak kok nyari rezeki halal, tentunya siapa jeng siapa sah. Engki. Jadi melarat ni cek kebai halangan untuk tak sedekah, cek kebai halangan. Momon ko apa? Ya mon beun, lepas jadi halangan. Jadi alasan untuk tak sedekah lah aku nama melarat, padahal ini kesempatan raja. Karena saya bunuh diri orang saya tandi bisa nyalep 10 juta orang saya soki, Pak. Orang sandi PC atusan miliar nih kah? Sedekah 10 juta, ya biasa yang baca banyak kare. Nah beda orang yang di PC 5.000 utang hasil laku nasa are. Sedekah ki saya 1.000 atau 2.000 bisa nyalep se 20 juta ruara apa karena dunia neng 5.000 diandin. Loman paling loman orang sedunia nih kak. Engki. Mungkin beda orang ajamin sampian beda besamaan matamu yang cuma orang, tapi orang ini keren sokinya isam beli aja mah beda.
pon luar biasa hidangan jamuan dari orang gila. Metamoy da orang tandi terkenal loman. Can jajan. Can alen. Ban mun metamoy kangko ki kadaria. Engko ajamin baan dia luar biasa dia lah. Bede selomanan bereng sengko. Siapa tang caca? Entare. Entare jajan. Karena abad nega pun penasaran. Enggak apa cuy ya alen loman kadaria. Ntar jombon jajan. Beri roti separuh. Oh mungkin sekejap lagi keluar. Celereng soki. Napa jareng loman? Kopi separuh. Main ro separuh tok. Pola sekejap lagi diki keluar jaminan-jaminan. Tawar keluar ya. Dan teh tore deer enom. Pola mula tade diki apa keluar. Sampean dari kamu ki buru. Dari cuma nalen sampean. Pak wacan nale. Kulai pak kondak kanto karena sampean neka loman lebih loman dari alen. Duki jaminan anu. Napa sampean menentar ke gula? Kinga neka sampean muka cacak aku lebih loman. Bener alek gula ngocak. Karena dia andi gula roti nikah. Separuh eda ngeder gula separuh ngeder sampean separuh. Gula kopi adik segelas, setengah gelas inom gula, setengah gelas inom sampean. Gula paling loman bon. Kan pacet andin roti jedok lah. Ngedi mah beda orang andi roti sitong bae bagi tamu. Utak tokar bibi na. Beda masa maran bagi tamu. Njomon baan ko. Mekera ko, cok wa matawa ko jan sene sini. Ya engki sini ke pon rata-rata bo. Ini kering soki nih Pak. Dadi reng soki nih ke bene nyongok nominal lah saya keluar, tapi nyongok aban butuh dalam keadaan kepepet, dalam keadaan tak mampu tapi aban ki keluar. Dan kesehatan buat kita araf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Mun tepan aban sakit sedekah. Mun aban tepan kepepet sedekah. Cek dan tek lapang, cek dan tek lancar sedekah. Ta'aruf ilallahi firraha. Dalam keadaan soki seorang sedekah. Ya'rifka fi syiddah. Mun kepepet deki Allah Ta'ala sebagai bantu manjenengan. Senika. Jadi napanya mana aneka adalah perintah dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wajib orang Islam nikah asodako. Sahabat matur, "Faman lam yajid muntada ya Rasulullah, ya'malu biyadihi." Coba beramal, usaha kala bentananga male manfaat da aben tibi ben gelem sedekah. Qalu mongko pas matur boleh. Fa lam yajid ya Rasulullah. Tanang bede king sik kala aku tade. Tak mangki lako. Sobung saya kala aku. Katipun panapa ya Rasulullah? Ampun usaha alako tapi tak nemu lako. Yu'inu dzal hajah al malhuf. Abantu orang sadi hajat sekane ngajah. Beda orang teraniaya, bantu ban panjenengan. Beda orang sekane ngajah. Oh tapi beda orang adi hajat, bantu hajat. Beda orang ongke ma ongke erbe dak sepeda na. Pak ongke bi sampean. Dadi sedekah mun baca dadak sik beuki. Beda orang beli ceh nyoon beli cena tak kuat cuma aki bi sampian tolongin cuma engki bahasa neko cuma engki cuma paongke beli cena hasil beli cena kele jualan kele jadi sodako bahkan sampian beda pakoh beda beling beda napas membahayakan da umat Islam penyengke jadi sodako lemun ada saya bagi pese tadi pese. Ya nolongnya orang ji lah beda yang hajat. Tikal leja rat melarat le naku terobat tok naku tok wis naku tok lah Pak naku tok lah malaikaton bunga orang sandi hajat ni kah. Malah toju bebentarum lempenghakan bebenyak. Korjak ke bemole. Memole ada banyak anan telok bibi ni nampak. Kan Pak Pereng sarapan Pak Pereng. Ala kau tuju bebentar melolo. Ilengakan bebentar mukakan sebeden aja. Kau cak ke mulai. Bida beje dan ada ya. Nolongin dari hajat.
orang yang di parlo berdereng seteh pegeteh tadi sedekah mau jadi saya bagi kalau sahabat tak mampu nikah fa illam yajid ya Rasulullah mau ada saya tolong nah mau tak ada orang yang salih hajat ya Rasulullah falyamal bil ma'ruf wal yumsik anisyar falyamal bil ma'ruf ngelakukan dan para karya bagus menahan diri daripada perbuatan saya coba fa innaha lahu shadaqah jadi sedekahnya berbuat saya bagus menahan diri daripada berbuat seju coba cek ngerugiaki orang lesanah tanangah kelakonah cek ngerugiaki orang mun tak bisa nolong cek mentong cukup jadi sedekah aja mun tak bisa meri ijak ngaladin orang mun pacar dadak saya bagi ya pese tanda gue pese lako tandi lako nolong nabe tak mampu abe karena sakit abah karena tandi kekuatan untuk abantu tak bisa berdereng kemalengan berdereng kerampokan berdereng kecopetan bantu tak mungkin abah tak mampu tak bisa tandi kemampuan dharma falyamal bil ma'ruf bagus kelakona wal yumsik anisyar tahan abah aja sampai ngelakuin perkara secoba fa innaha lahu shadaqah jadi sedekah nih apa jeung 2 rakaat duha mun orang sesoki cuma dadi amal Pak mun orang setandi sedekah dadi amal bagus plus dadi sedekah orang mun soki maca tasbih subhanallah 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 oleh ganjaran oleh tapi orang setandi oleh ganjaran ki oleh ganjaran sedekah banyak maca subhanallah maca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah orang soki oleh ganjaran ring tandi oleh ganjaran plus dadi ganjaran soda maca tasbih at-tahmid maca alhamdulillah at-takbir maca Allahu akbar mun ring soki catet dadi ganjaran tapi mun ring tandi ring miskin lha ini kekontong dadi ring miskin syukur sabar benibah nyamuro nyamelo abek yo makdo kuwi pangeran yo makedok ja bahkan apa wa fi bud'i ahadikum sedekah orang tandi sebagi tak ada nolong orang tak mampu wa fi bud'i ahadikum ayo yartena ada apa long bibi ini nah apa long bibi ini dadi sedekah gulaku sedekah benar berlaku laku hari tadi laku benar berlaku sodako mari beduk sodako dulu tak tunggu cak uwi sebine uwe hekwa tine toman ini me ala kering tadi laku tak laku soloke melolo jure yar tidak ada mari wa fi bud'i ahadikum sodako apa long bibi nanti di sodako ya Rasulullah mosok tadi sodako cek ringgula ni melampiaskan hajat melampiaskan syahwat tadi sodako apakah orang yang melampiaskan syahwat ada orang binek lain saya tak halal baginya tadi dosa engki maka monda orang lain tadi dosa karena benih mahramah monda binena tibi oleh ganjaran karena halal binena wah tepak nih kak kan gue orang setan di kolak kau je lah ngocak dah bina sedekah kali kebelau len ngaji ni kan lucu kak sedekah nak kau ya apa ya deh ya sedekah kau apa tu tibu jodoh telur hari orang bini ni kebaca tak kuatan pak ni seran macam dah tedung jaga ya lah jaga boy mari ngan cuanan dalam sama dalam sahabat kabit tedung bayi ini ketuna bayi nyongop cetak hilai beri be masih ada aja dalam sama dalam ngancuana mun bagian sambian apa di anak ya tanorok ngempen paling ngempen dikece nyom beli boleh masih cek ke tengah malam ku cek ke bapan karo ngetek sokon anak cek ke kok cuma nareng bine raja ni serah raja tak teken
Ya payah le beri Pak. Tujuh mongku. Nah kan. Hari ini gini kada mulai jadi apa? Alan sama Alen mesti dia. Oh kan mula pandai tangan aja. Mula semua tekok sakon aja alamat aja. Kena yang denger aja aku mula pandai tangan kada mulai sih. Semua tekok dia. Wah jam. Alan sama lenongku. Andi ilmu nak ketang apa? Lah ketang remon yontu kan jon rapet. Yontu rapet. Leberi tak tabukan geger kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi oyo nikah. Serang-rang alakun nih kalau. Malah jadi apa sodako. Bal ya'mal mimma kan bagus ini ngamal bagus. Wal yumsik anisyar cek sampai ngelakuin barang secoba. Lah tebang ada banyak sabun. Kan haram. Hanya cene luar benten nikah bayi pun lah oyo nikah. Sehalal nikah malah jadi sodako. Semakin sering semakin banyak sodako nah. La ilaha illallah. Pokoknya mereng bini nikah, masya Allah luar biasa. Kok gempang ke swarga nikah. Gempang. Husnul tabaul nikah nyaman. Husnul tabaul. Amal reng bini nikah cuma husnul tabaul. Mabagus dalam keluarga rumah tangga nikah. Kalau sekut matabar beda selake lah swarga. Lah nyanyi dididik matabar, nyaman tamkin, selalu mempersilahkan. Jadi mbak kan beda salah lagi mbak ya. Mun adenten kang kuwi lagi nah. Cek kang kuwi denten, kang kuwi orang, beda lembung kok ya, pecek ratin nak kake matabar. Anu ka ala aku. Pola sang wah. Dia remah deh, bingung lagi nah tuh. Mentang bini swargong. Cek neng betapa deh. Wadung tepareng laki setau masungku. Letak to kenal tak anu pon. Letak tau reng bini payah reng bini lesoh. Wong kadung tero kadung karep. Wajah sampai nyuruh duka. Ayo payah kau ada ya payah derem kok le telaware le. Le edri nabi kake apa jodoh. Bayi derem aja tatang ke sak repot ya nolong. Ya betat ujian kok. Pokoknya maju. Lah iya kok jangan bini. Maju. Kalau kipil KBJ. Jangan terus beri aja lah nih kalau di mana selorokan aja, ngalak selorokan. Saya atas ya bapak, saya atas. Lagi, bener bil kabir bodrek deh kau jangan birin. Sekem kini bil kabir gini. Beli boleh, masa ke jenggur nggak kata serambai soro melolo. Ini nama biapa ya kau? Ada aing aja jalan ke dapur ngalah aing. Pon marleyon tal tipu sepu nyapo sebine mareng jereng aduh celaka dadi mon setia apa le dadi mon setia dadi ngontal lopot reng baca lepaya keneng cople ajem tak telur bulan keneng pil kabe reng bine mon cek beli songku kan cek tapok reng bine aja pak cek toko le niser ki amasa ki sasa ki ngepel waktu lo dempal berkesambian itu bener tadi sedekah kor tahu deh lah tahu nyabe mau penuh tak apa untuk merato menang harus layanin wah menang ke bule rato mon ban kimun keluar mata wana deh gimana apa cong rato cong ya kok ini tifal ya'mal bil ma'ruf niku banyak artinya kalau luas nika bahkan mesem nih itu sedekah pak mulai ada saya bahagia tabassumuka ala akhikal muslim sedekah
me sama sampian dak tretan pada Islam mah hanya sekedar senyum nih kalau catat sedekah. Ke apa beran sedekah? Apa beran senyum re apa beran? Ketemu orang mesem, ketemu orang nyapa, apa beran? Mak motor mu anjak jam 6 bunga kaki. Apa beran? Tak luang PC, tak luang apa, tak ngeluangin dunia. Hanya sekedar senyum. Tabassumuka ala akhikal muslim sodako. Dengan wajah berseri-seri, dengan wajah senyum detretan pada Islam. Catat tadi sodako. Leki engkik gembang. Saking diri gembang, saking repot saya nggak nikah. Jadi wajib sodako. Bahkan setiap pergelangan, setiap sendi-sendi daripada manusia nikah, setiap ros-rosan pergelangan baik dari tanang, cengkol, toot, ane wajib sedekahin. Apa sedekahna? 2 rakaat duha pun cukup. 2 rakaat duha nika sedekahna abe, sedekahna persendian nika. Gelo-gelan nika. Nika nikmat nika. Ari mun tak sini ke tanang sampean masih beda tanang ke mun tek kening pelkot, tak bisa lakom ya, Pak. Masih bertahan mun tek kening pelkot deyet to. Ala ku apa? Nggih, otak beda ya tok tanang sampean tek kening pelkot, pelkot tek kening. Kan sebab kening pelkot di sampean bisa alako. Bisa nyai, bisa ngebei bangunan, bisa kasabe, macol, bisa ngelempang. Kan sebab pelkot ria. Dijajal siap pelkot ngide ya tok. Ala ku apa marah? Nyupir tek kening, nyupir siapa dia? Tak bisa. Makanya suruh sedekah bi Kanjeng Nabi. Apa sedekahna sulama nih kan? Nyamana? Persendian nih kan? Hah? Persendian nih kan? Suruh sedekah. Sedekah nih beneka duha taka duro rakaat. Cek sampai tinggal nih kan? Cek sampai tinggal. Ya oleh karena itu wajib berarti hukum bareng sedekah nih wajib hukum. Khusus saat sedekah akan ke orang saya pun ada sedekah keluarga saya tak ada umur. Jadi tak ada alasan untuk tak sedekah, Pak. Hah? Tak ada alasan untuk tak sedekah. Cek ni ke sahabat ampun dah cek sampurna nah. Ya Rasulullah mun tak ada saya bagi apa? Esor usaha kada. Mun tak mangki saya usaha kina. Nolong endeng sandi hajat bae. Bantu orang saya barlo. Mun sobung orang sandi barlo. Falyamal bil ma'ruf wal yumsik anisyar. Fa innaha lahu sadaqah. Mun pacet ada saya bantu, ada saya kalaku, ada saya bagi, menahan berbuat nasi bagus, menahan diri cek sampai berbuat saya coba, aneka pun jadi sedekah. Oleh karena itu torek kula panjenengan berusaha ya. Berusaha apa? Berbuat sedekah. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap persendian pergelangan nih kan tanang, cengkol, setiap persendian daripada manusia itu ada sedekahnya. Artinya wajib sedekah ini kan. Setiap persendian, setiap hari ketika kul panjenengan menyaksikan matahari terbit dari timur, wajib sedekahin setiap persendian nih kan. Pergelangan tangan, soko, keninge pelkot. Ane kapi ini kamu bermanfaat kapi ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Leer bisa tole, emang tak bisa tole tore. Tengah robot, demah dia. Patole bi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tanang bisa guli, gerigi ini kejukan. Korang gerigi ini pun tak sempurna, tak pate kuat Pak. Nukul petinjur sebab purwa berdekapi. Setiap gerigi ini kamu mulai dari jempol sampai sepaling kiri ini kan. Kapi ini keberdegunan, bermanfaat. Sobung baik kebenar Gusti Allah setada manfaat. Maka kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari kau leban panjenengan wajib nyedekain persendian atau begelo-gelan sebenarnya badan nikah.
ta'dilu baina itsnaini shadaqatun wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqatun. Setiap hari kul panjenengan berbuat adil antara dua orang, berbuat adil di antara dua orang, baina itsnaini, berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Ngerukunaki orang termasuk sedekah nikah. Beda orang saya tak akur, beda orang saya tak sarmung, berbuat adil di antara dua orang sedekah, menolong orang sedekah, membantu orang supaya ongke dek kendaraan nah, bantu nyebrang, bantu ma ongke mata'ahu kala. Tadi sedekah. Dari kembang. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah, jalan menuju salat Jumatan, jalan berjamaah ke masjid ke mushola untuk melakukan salat, setiap langkah catat sedekah di Gusti Allah. Wa tumitul adha 'anit tariq, bade pakoh, bade jarum, bade beling, penyengke. Tadi sedekah. Tadi ada orang tak bisa sedekah ni kemun sedekah. Mangkan wajib hukum. Tadi sedekah ni benar identik kelebihan PC. Benar harus kelebihan aruba materi obeng punten. Omongan saya bagus, kalimatun thayyibah juga tadi napa sedekah wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Berbicara yang baik, omong si bagus, tadi sodako nih kak, tadi sodako, masya Allah, tadi wajib sedekah, sedekah si berneng abek nih kak, abek kulit sambian nih kak, malai barokah, malai serak, paham ini? Malai serak, malai sehat, manfaat, orang sehat. Minta sehat, afiat. Sini kalau sehat tok tapi tak afiat. Akhir kesehatannya kan kui maksiat ke Gusti Allah. Maksudnya sehat wal afiat, kesehatan nikah kan kui taat ke Gusti Allah berarti nikah cah afiat. Beda orang sehat tapi kebay mabuk, kebay judi, kebay zina, kebay ngerampok, kebay ngecok. Bene afiat nikah sehat melolo yang ada afiat tah. Tak sehat wal afiat. Afiat artinya afiat apa? Kebitaat ke Gusti Allah untuk ngelakuin apa saya perintah dengan Gusti Allah, kesehatan kan kuy ateng kak de bareng saya ridho dengan Gusti Allah berarti nek kocak sehat wal afiat. Nas'alullah as-sihah wal afiat, termuka pada sehat pada afiat insyaallah amin. Matermuka titik ilmu semanfaat. Jadi nikah adalah napa kewajiban bagi setiap muslim bersedekah, wajib hukum. Adapun sodako tergantung dari kemampuan, mampu BPC, mampu kekuatan, mampu pikiran, apa sandi kemampuan, bahkan melakukan perkara sebagus, ampun catat sebagai sedekah, salah letak nolong, salah letak bantu, maido melulu, muncan kok tadi, tecan kake, muncan kok kurang dek bere kurang ni, tak nolong, lah ala kok. Tukang mai itu mon mati jalan TV majid deh. Masuk neng Indosiar aja. Mayat tukang mai itu dia biasanya jalan TV. Ya, jadi tukang mai itu nolongi mon berdeng di lopar lo pada masjid bangun masjid tak mampu berdeng dana tenaga pikiran mon tak mampu sekapin ke pondok mater tulia mare mater tulia selesai mater ada apa-apa mater lancar ini pun cukup. Ada tak beri mai doreng sabang masih bagus bener becek. Orang ada bener. Ya mentor mau kita ilmu semanfaat. Nikah bab napa? Wajib bagi orang Islam sodako. King surah usaha kada ya'mal biyadi. Surah ala ko bi tanang agalu. Usaha kemudian malih manfaat ka aben ben lebih na sedekah. Niatin ngak nikah sampean salah ko nikah. Dadi sak lomololo eder kapi sak lomololo masuk aki celengan kapi sedekah karena tujuannya sampean kipun saya sebagai sedekah nih ada pun saya budi nih kan kidin ahli waris mun ada kinolongin orang yang sadi hajat orang yang saya kaning aja mun tak mangki
ya berbuat si bagus, menahan diri dari perbuatan saya coba, jadi sodako. Senyum ke orang pada Islam, jadi sodako. Tumitul adha anit tarik, pada beling, pada apa penyengke. Bayi Jasim bodoh katon ni sini mau nak jalan tak pernah dengar bayi ini. Bayi Jasim ni mau nak jalan mesti nunduk. Bodek kama bayi, nemu apa, nemu pakoh, nemu beling pasti kalah. Teku, punten tak buang teku, terus teku pakoh ni kan. Nyari tempat sebetul-betul aman baru sabe. Nabi neng latar pondok ni kan yang terakhir pondok ya dan dalam ni beda kaju Banten kaju ceren. Aneka khususnya bek pakona bayai. Sabe pakon ni bayai. Sampai banyak pakona ni kan. No pakoi sabe. Koper masih numpak apa numpak mobil numpak sepeda. Mun ki ketinggal berpaku minta ambu pak. Mun jalan ni kan nunduk kami res harian sini kan. Tak ada enggak menabi jalan nyari pako nyari barang saya membahayakan nih kan. Apapun saya mungkin tambah etaburi pako malah kempo sebenarnya jok ngono pir ndak khawatir kon mulai dari DMU le beri pako bi dopir karena kejaki le ber tempel dopir kala ne bedor modus ngak nikah ya sabek ide pako ni sabek ning beden rokok kasah pas saya sabek ning bebeneban orang kan tak tahu saya numpak mobil kejaki kempos pun beli boleh aja ngetelak dopir gila ni ki mon dopir enten bene ki ngabri contoh salah ko nempel kan dopir dor ya beda dopir ta oh beda tak ketok bir neka kance bigul mulki gini king tuan nikah ini kan Masya Allah ya jadi saya jualan sedekah kada male apa panglaris kan orang kau kan berpanglaris coba ya tak apa lagi panglaris maksudnya sedekah ji ya sedekah ya mek laris ada panglaris mon rantu panglaris bunuh hari panglaris itu ilaris sangku iya jadi mereka kau beda panglaris mari mulai oleh mulai bajar pas buk dagang laris iya maksudnya oleh dari situ kan senika masih banci beda panglaris lagi ya polan aja potongan lorai kok berhubung letak baju sekali tidak masih lora mejer kok masih bodoh kata juri udah panglaris tahu udah istilah panglaris ini lah mejer separuh pilerai kok bolan apa bolan ki buru muka kok bolan ki buru aberber tadi separuh harga miring kebe panglaris lagi ya king jual na kelerong ada lel pak masih nuk pak apa cengkok tak nguru geki orang hari tang di TV eko cengkok tak boleh ngecok eko iya bener di TV king semele aja bareng di binir wah bahaya cengkok tadi salah kok jual tang di TV tak jual di noreng sedekah aki mau soal sedekah biji ya udah panglaris sepalang ya jadi nikah mau terang lagi banyak ke laku boleh sodako namun sakit sedekah dawu marodakum bis sodako tambahin rengkek sakit kelaban soda cepil to iya pil boleh sedekah boleh ini kan nabi sadebu dawu marodakum bis sodako nikah umpama beda sakit sedekah malah ringan sak beri sehat nikah Gusti Allah sak beri cucu juga Gusti Allah dan kadang tak kasih de rumah sakit mangki tambah pejudu pangeran pil ning tuku le judu mangki pon sabun kok sah oso bodrek bareng sprit mak bisa ya sehat re orang beri judu pangeran kulenya jel tako cek bodrek bisa sprit tak ngapo aja ulun marah dari rumah nemu tambah mangki apa tambah kurang kila sobung boleh kila bodrek bisa berat bersehat dia
Orang kau ahli sedekah, Mbak Abdullah nih, tak pernah rasana selama Odin tak pernah rasana mantal pil, selama Odi. Mbak Abdullah nih mulai perocot sampai situ tak pernah rasana mantal pil, Mbak Abdullah. To mana beri nepil, sakit nih kayak ke rumah sakit serang terapotran, nolak tak boro. Ojo di kok rumah sakit, ojo di kok tu kok nopil. Loh, betul nopo bah, ndak utai Cino iku boleh. Epil kok cak otak Cina aja nambah. Ya bolon sandi pabrik wah Cina, ndak utai Cino iku. Terus apa tambah nambahnya membah nyelo cetak membah ngeronyo membah ada tambah boleh kecuali membah tok pun apa sakit tambah nerengkuan aku macem mbak sekalor membah kayak tabuk ngeno megas beres ngisi tiangnya kayak tabuk ngeno megah pabrik korek sekali ndak rebeng jolo nggak sih nakaunan nih ngeno gas nih kalau beres kayak tabu nyari kesembuk nih kesabu beres pak karena loman wahli sedekah apa mau tambah pangeran tak repot kesembuhan seti kesembuk nih ya tade mempe sih tade lah orang kona ruang mempe di mempe sakalor ngano apa jangan kira mau sakit tabu nih kan kesembuhan cek kesembuhan nih kesabu bisa beres masya Allah cek pangeran saya beri nganik nih kapi labu nyari gemet ada salon pas ya ada lambe hand supply sih tak ada nyari gemet seti tak ada gemet kepi setilah barokah renggona nih kak masya Allah manlo manongku ada kulkas ada magicom ji adeng sampai ranji ada sehari pun sehari laku adeng boleh berlebih nih beki kak orang makin telo hari tak kira bau cakek kapi mana dia tahu cakek benjata saya cerek cakek aja terlelok lah aja yang dicerek ya asadekah nika laben nika sandin sampian pun setiap hulaku nika asadekah 1000 2000 bedoreng buto bede cek dentek soki je dentek banyak pesen abid bila ya male napa male ahli asodako termuka titil ilmu manfaat barokah babul isti'faf wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وصل بافره أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وتغشم الرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خيرة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا التواب الرحيم وارحمنا يا رحمن وفقنا وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.